seni se te gina wono bon pa la ke no no ça ai no directeur maison de jeunes et abara suku mane sabontation suri kanche maison de jeunes amane responsable ai bi de barano abara no mairie ngane prolongement mairie ngane anga fono ai barani ai gina ri sabu ka te no sabu bi idun wa harakani ini wa haraneza za sabontation za kuyuka muri kuwali za jigarpe uka munuri kamu iri wahala hari fome dongo na meridi aruna te mahali mabili sipote ma iri he mega me mali komina ngari heaga hantuase ha iri pebile bari maru ka me baraka iri meri ka barame nganal fataka bonna patinaria mai cherese na kame dan cherese na me cherese to na biro teni ni kame kaya chisabu iri ya premièrement iri o hai tant que jeunesse mene responsable agua apato me sojira na jeunesse kulu ganna mene jeunesse kulu pema azama binio barano zuwa sumawe kinin kadi kulu mene sabontation funa ka ba mani ba me kakani afuna bara les iro chomu yaga chairman se ya iri mer fona haika aterse hari ngalo hunde sadi anari kuno hundina na yara kari binidi kunani na yara ka sabon tashi tarar wasu kunani ya ina sabu na di banna den na mer sabu kana dirodi terise irin yara ka alfata ka boka me dira nara nga ahini ka tuka kana se ai bidi ina sabu asko sin afalan kuma na jeunesse kulu payma na go ko sin ngo ya ke ya jere a jeunesse mene représentant na me bon mo représentant na ajere kulugo koma mansa de na sabu ka be ni rin yara ka warkayo ngoyo bongona alfata ka dinga gakite na hini ko zanga ya terise iri gum sabu kara ko mare pe manan iri problem yo chini iri pe manan iri yara ka emega ai kari me be me maliki gomina iri pe ma karani ka tonto iri pe manan an hini ka hai kaya bi se atte jeunesse azama iri bugu yo wori abio a chene yo na iri jeunesse ko ahima mayara ka kam medarise bugudi ma baka tonton ambaza ngai kan na sato be iterse o da iri na kulu so kasabu sugu ganna ku jeunesse ku we boro kuru kan aba haru wolo boga hanno ko ngare me se ko ngare alfata ka se ko ngare war kayo nangadi irin dua hay ka bisa